Khi tôi đem mesa dot skincare channel at sabay ka buka chu kaming chu mesa niya he channel a hen skincare chung chang kan seidon ni ka channel te milo subscribe ka videos te milo like ka milo share sak tun ka som che notification ka lo on theng lo la video upload thara piang te in mu theina turin ama sain dermatologist kan lo skincare ri mani tuina wangle ni zote na ma kan son theina na he channel he siam kan ni video masala ma khan oily skin type in kol dang kan soi to in feedback te kalo donga a chalom ama sain lom thu ka soi do tin subscriber te po kani bel vezela in zara mi te indu saka tin milo share sakna sa status te po milo man sakna sa china ni ti ka share ama sain ka channel mi subscribe tu zong zong tele ka videos lo view tu zong zong te chunga khan in lu tegin lom thu ka soi ni oily skin type in kol dang ka soi te chan ka puin lo ti ka share ka lo ma mai lo son zel thenan tele in vun te lo cha zel thenan do sakna ka han boka chu oli tung chu ma chung dry skin type soi ve thungang ama sai nge dry skin type chu vun ro ania om zia chuanin kan vun khanin oil mom atla chama tin tui te po niang khatia ama moto kang kha amu lo wang khanin kan vun kha lo ro ta china chu dry skin type lo om chan po nia vun ro hi pian puya ni rolin kan enkol dik lo wang te mo skin care kan ti dik lo wang te tin over exfoliate kan ti chemical acids kan man na saklu tu ka wang te khanin a om theya tin chu lo wa chuanin major kan zuk na saklu tu ka wang te le zuin na sada wang te dry skin type hi ani thei boka chu lo wa chuan kan in bol rei lu tu ka wang te mo bolina hun kan man rei lu tu ka wang te vun kha ro theya chu na kina kan sei le na kumalo upat tel tel hian kan vun hi alo ro chho ve tel tel boka chu sia reng to ro apoi mo lu tu chuanin bo ro gin thla wang te point kan skin type pha lo in thla ve theya chu wang chuanin skin care apoi mo me ankle dan sei hla lang vun ro hi ankle apoi mo me chan chu enge skin barrier te a chema du bi ga vun ro tan hian chu wang chuanin ulu ka nga ya nge dim doi po nga ya ama sabela chuan kan taksa dehydrate chat kha poi mo ni amzia chuanin kan vunina tui ama mo to gang kha kan in chat apoi mo ni tin kembera tui litan hi tali in nge cha tin workout chi de kan nia exercise te kan lak na sa chuan tui hi liter ni atang liter nga tali in a chaboka enge thlan a chhona sa chuan chu atangkai me kan taksa ina tui mo to ka mo kha chuanin body regenerate mo in siam thatna po kha repairing te po kha a chak china ni emi lo a chuanin thlai le thei e thati apoi mo me enge thlai le thei apo atui pai tam chiang te mo entinan don fo te fang ma te lettuce te carrot ziklum strawberry tiang te hi adang pom chonga tiang te hi e tam apoi mo tin tunang lai phe chuanin don fo hi a om hun lai nia hi thlai hi thlai te thei te hi a om hun lai chuan thei sam chuan atam thiang be hi a hrisel a tha heng kan in sa chuanin dehydration la ka min veng thei mo a hrisel mai ba ka kan vun ta na chaboka enge heng kan e le intake mai kan mai vuna lang chuak tu chuanin e regu te angai kan tak satan thatho ma se kan mai vun tan khan a thana lang chuak tu kha chuan hun kha adu rei ve ni chuwang chuan skin care te kha poi mo ta enge skin care te dan sui nga lang ama saberin face wash mai phi na bok kha poi mo le mai phi na kha poi mo mai phi na tui kha poi mo to ni dry skin type pa phe chuanin mai hi tui lum pep entinan kan body temperature mil om to vel hi a oma sadeu te thalawa river top te po thalawa chuan lum pep hi a thabela mai phi nan tui lum pep man to nia chuanin face wash man thata poi mo enge video masala ma khanin face wash poi mo ja chu ka soi to ma se ka soi le thonga pH balance adik to ni kan face wash man te kan enge kan products man te a pH balance lo san lu tu chuanin kan vun kha ti ro vak the phulip te siam the ta pH balance lo niam le lu tu kha chuanin irritation ang kha thak te sen te ka tiang te kha siam do chu wang chuan pH balance apoi mo kan products man tu a thei sam chuanin a pH balance hi 5 atanga 6 mo 5.5 kamin kal chhovela khanom se kan vun pH balance mil deuh belania kha apoi mo ni ma ka sei tho chin tho angin kan vun natural oil sang khatiang P5 ek theng chi kha mana chalo boka chu wang chuanin mai deuh mananga hydration pe theng chi te apoi mo chuanin products recommendation sei leila 5 beauty face wash mo mizo siam kha amai in a try chuan Crave Matcha Hem Hydrating Cleanser adot le chuan Cosrx Pure Fit Sika Cleanser te chuan Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser te mo chuan Claire's Foaming Face Wash te Evin Foaming Face Wash te le Purito Defense Barrier pH Cleanser te hengoi man the chuan a try ni chuan in zan lama double cleansing ti tan cleansing balm te cleansing oil te oma ma se dry skin tana ka suggest de uber chu ti meng a tha ka ti chu cleansing balm man the sam chuan a tha ka ti a chan chu hydration na pe chabi cleansing balm hian mo cleansing balm te oil te chang kai na chu kan she to thoin ka ringa ma se soile shim mila cleansing balm hian in kan vun bal te mom te kan sunscreen te le makeup te kha face wash lo ina ti fai thelo te kha ti fai the chu wang chuan poi mo cleansing balm mai bal te ti P5 ma saka chu mi zo face wash in man le mai tur ani products recommendation a chuan Palmer's coconut cleansing balm hi a hydrating lu tuk a thadu tuka ma se bol nei tan chuan ka suggest tu lo chu wang chuan mai bol lo enge dry skin top tan khan a tha chuanin adot le chuanin vanilla
Hey chu kan cha chu ingering ala vanilla clean zero kha mo chuan do dia chuan I'm from Fig cleansing balm te chuan Hamish cleansing balm te Art Redeem cleansing balm hi Indian product ania Korean products tiang chuan a texture hi man chu nom lu tu lo ma se hi mai phi fai cha tin a hydrating lu tu tin unrange chazawa chi sang sang matcha te charcoal te le adang dang po an nei chaw chuan chuan skin type mila thlan tur kha om ve a charial to lo boka o dry skin tan chuan in zing lama hian mai hi tui ringo ta people atok zan lama skincare products kan ti cha chuan in zing lama tui lum pe pe pa phi fa ringo po kha atok o chuan adot le chuan toner ni toner hi mai ro tan chuan in apoi mo ya mai kan phi zo skincare routine kan start chan ti do na poi mo bel ni toner hi dry skin tan pe chuan in hydration na pe cha extra hydration pe tu ang khani ve ya mo chuan chuan in man thei chuan in cha ya pH balance te po a control toner hianin edinan face wash claim strong de lek pH balance aniam de mo sang de lek kan lo mang theya kadiam pH balance siam chatu kha nia toner hi achangkai emma products anga chuanin clear supple preparation toner te chuan I'm from rice toner te NH cream skin refiner te mo Accuser protective dust mist te chuan Evin thermal water Cosrx propolis le Cosrx hydrogen water toner te chuan rose water hian dry skin tan chuanin chatna tam takan ni mo hydration na pe cha emma vunte poti glow duni rose water man chathian aw do le chuan serum ani serum hi chu kan cha chaw doin ka ringa enge e achat dan te effective dan te po kan chechun garenga soi tam mangai longa dry skin ta na man tu chi chu oil base the chang chon man the ni se oil base lampang kan mang chape lo ni point water base te po ma chun products recommendation anga chuan in Claire's with C te Innisfree green tea seed serum te chun Cosrx propolis light ampoule te Cosrx triple hydrogen ampoule te chun Canada skincare hyaluronic acid le vitamin C serum te mo vai naturals niacinamide 5% serum niacinamide hi kan soi china oily skin ta na cha oily skin friendly te kan ti china ma se niacinamide chu nge hero ingredients kan ti tong khanin 2 to 5% chin hi chu engang skin type tam point na chavek to chu ma chuan dry skin ni mo sensitive skin ni mo 5% item hi chu lo mang lo la chuanin niacinamide chat le na bok chu kan moisturizer te nen an thok cha tin vitamin C serum kan man pe chuanin anin boost cha ya chu wang chuanin enge an effective bikani man ko pe chuan khang ho kha a chaboka chuanin ma se ka soi le du chu niacinamide thi serum ma omatin moisturizer mana om tho ka chuanin tok lu tu kha serum ma shan pa man kha ngai lo over ve theya kan mang na sel tu ve the irritation te siam ve thei zo kha film khora ngai lu tu ado le chu moisturizer chu apoi mo rang meng tiklai point enge oily skin type kan ni mo dry skin type combination ponila e kan vun ti chatu pakhat khani ve a chu wang chuanin poi mo ya dry skin tan big pei chuanin mo humectants te emollients te le occlusive an tiang chi te kha khami combination omtel man kha a chal tu kan moisturizer la hianin chu enge kan soi zaw lo kanga humectants omjia chu kan vela borok nong an vun tan lo hi blue tu khania chuanin chunga chuanin glycerin te hyaluronic acid te urea te zinc PCA te sodium hyaluronate lactic acid mandelic acid honey propolis hengho te alar pole anman tampol ania adang polom chonga chuanin emollients chu enge humectants na moisture ron lak lu mo hnong ron lak lu khamilo thopui tu le anna thok ti chak to lo pui tu khania nge vunti mam tu le vunti smooth tu khan ni bokani anchangka occlusive ve thungi chon humectants le emollients na moisture ron lak lu kha an lo lok ve thunga nge kan vuna changa chok to lo to khanin mo kha achangka dry skin tan chon khami combination ka chalu tu kani emollients ha chuanin shea butter argan oil castor oil jojoba oil te lar pol an nia chuan occlusive ve thunga chuanin squalane te dimethicone te chuan petroleum jelly le mineral oil te nia he ba hin peptides te ceramides te omleta peptides chu enge kanvun protein petu ti chak tu mo kanvun ti lang yang tu ti tiang mo ti lang no pang tu ti tight tu te khania achangka ma chuan ceramides hi acha boka kanvuna kan nei sa nia ceramides pe hi chu enge kan lo upatel tel khanin alo kan lo tlacham ve thia kami phushu tu khanin ceramides cream man te achangka ma ya ke ma mi che chiang chunin ceramides chhajia le ceramides ka du ja chin shiat ka ring chuwang chuanin ceramides omtel te mana cha chuan products recommendation anga chuanin Cosrx ceramide cream te mo Ilion ceramide cream te chuan Requil hyaluronic acid le ceramide cream te mo chuan Purito green level recovery cream te Claire's with E-Max te le Purito deep sea pure water cream te chuan CeraVe moisturizing lotion Forest Beauty ultra barrier repair cream Via Naturals multi-peptide moisturizer for collagen boost man the chuanin hengho hi ancha mani chuanin adot le chuan exfoliator ni exfoliator hi achangkai lu tuka kan ti to kha dry skin type lo ne maila anbun mila man to kha ompezel thawa chuanin exfoliate hi achangkai lu tuka enge kan dead skin cells defy tu ni miaw wang khanin chuanin exfoliator anga chuanin dry skin type tan chuan AHA mana cha AHA apo lactic acid emo mandelic acid hi acha ya kan bun hnong te HCC lo khan le oils te HCC lo khan kan bun moisture khan vonga tin enge products danglu chathe tu khanin kan bun kha an siam boka chuan hengi an cha ya oil skin type chen khat sensitive du tan po hian hengi chu enge exfoliator tan po aman ve chi ni apoina omlo ordinary lactic acid te
minimalist lactic acid with strain mandelic acid te chuan adang kan man du point cosrx ha white power liquid toner te po kha achalu tu kani adolia chuan facial oil ani facial oil hi achangkai mmya ama po han ka soi to thawa video ma sa po khanin oily skin tan po chat chuan dry skin tan pe chuan athana kha tam le zo zo dona ti tiang enge moisturizer na kan vun ati nong chat tok lo khanin facial oil mana cha mmya facial oil anga chuanin argan oil rosehip oil jojoba oil squalane hemp seed oil sunflower oil grapeseed oil olive oil coconut oil te hi nia ma se olive oil coconut biki film khoranga ya mai ta na man chen siam te ni lo chuanin man mai lo tur ania chan chu kan vun khwa kha an no pui the khang khan breakout enge mai bol kha asiam the chuang chuanin film khore mem tur o adot le chuanin humidifier ania humidifier hi chu skincare products khani to lawa kholam pangani to enge e kan vela borok nong pechuak tu nia humidifier hi dry skin tan chona changkai mmya he hitin dry skin kelo combination te po aniang chu tin dehydrated skin tan te po niang chu a changkai mmya zana mutna on maya tikhan zan kho indu le man theya a cha mmya a product sa hi ila huya sonan nia aizola chon a thakop me hi man thei chon chuanin a dot le chuanin sunscreen ania sunscreen hi top bela kan se ma se poi mo bela ni ti khasia turania sunscreen hi mai duk nei chi te kan ni phei chuanin a changkai mmya tin anti aging ni kan ti to kha chuwang chuanin khatiang kan vun che tu nisai na ti che tu la kha min veng la se mmya mai duk te po hi nisai na ti che wang ni tlang puya chuwang chuanin sunscreen man tha tu nia reply pe chu ti nge nge tur ka ti to kha o a changkai a chat na sia to ka ring ka video sen chin chuan chuwang chuan sunscreen hi apoi mo ni tin tun la ya kan soi belong atun na ya he sunscreen chemical sunscreen hi lawm ti te tin cancer thlen thei ti te kha aron lar thata ti meng khatiang zona kha to nom chuna khang kha I product sa tu na kan le theng a hi chuan cancer thlen thei tur khopanga tam kha an mangai lo a percentage kha chuwang chuanin lo hlau viau tu ni lawa ka lo soi ma lo chun engma kha lo hlau du su ti top teng chuanin mihringa phei chuanin te salom lo hrim hrim tin cancer heavy wang cancer nei ti a soi tu pokhan lom chuang lo chuwang chuanin lo hlau tu ni lawa kha kha ka soi du bokani dry skin tan chuan sunscreen hi chu enge har sawa kom lo ti mayang I tlemin alo heavy do tlang pu sunscreen hi chu chuwang chuanin dry skin tan chuanin kan man nuam tiang le kan nge angzong kha man top mai tur nia sensitive tan chuan physical sunscreen hi mana chazoka chu lo she bokula chuanin products recommendation anga chuanin soi hrim hrimila Biore UV aquatic watery gel te chuan Avin very high protection fluid isn't hyaluronic acid watery sun gel Innisfree triple care sunscreen le Innisfree anti-pollution sunscreen Sunprice sunscreen te Cosrx aloe soothing sunscreen te hui acha manan nuam boka Requil ultra matte dry touch po hi manan nuam tu dry skin tan pun aman thei thawani on sin ha khan video te lama khanin kanin bol rei wangin vuna ro the ne kan se kha kha soi zaw le lokila kain bol hianin transepidermal water loss an tia chu a thleng the ni omjia chuanin kan vun atanga nongom khama moisture makha achuak ve theini bathroom chungwap taka khanin kanin bolta chenchuan tuilum te pokan mang mai the chuan alo lumbok nen khanin dangte lo rawa tuite lo hal the kha kha transepidermal water loss wang ania chuwang chuanin water bottle hi in chop nge nge dornia tuin enge dehydration te potlen theini tin dry skin te potlen theini poi mole chu kanin bolna hian moisturizer te kenglut nga lila a thei chuanin chuan kanin bol zorwal khanin shuhul lutuk lawin kan taksa hnong lai khan moisturizer khain noi nga lila kha kha a chatna kha tamle zo zo kani chuanin enge soile thinila mizo chu in not namte kan nia te titiang no lungai not nam kan nia chuwang chuanin no lungai no hi a hrisel ber lawa thabel lo bogatin kan vun chu barrier nei kan ti to kha chuwang chuanin skin barrier ti chate kha ol mm kha nga khanin no lunga ya chuanin body scrub te mana tha o tin regular man pongai lawa thakata voi khatvel mana to ka chuwang chuanin body scrub lo man sham tumila no lungai no hi chu a thatlona tamzo ka antina allergy nei ta na chalawa allergy te ti bel sa the tin kan vun skin barrier chet kha chuanin na chekte poka ni luna chance kha anni thuizo ka kan vun bacteria te pokamo kan vun chu han lu thuk theizo kani chuwang chuanin film khoranga mmya ole tunchuma dan chuan khati zong kha dry skin type in kol dang kan soi the ni se ka lela ma te skin type dang in kol dang kan soi lenga tuna ka ron soi ta ka te kha products te en kol dang te poka ti a chabel ni lawa enge adik bel po ni lawa enge skin care chuan products te po hi mi ta na mal som ne mi dang tan chen na ni theya mi ta chen na khai tan mal som na kha ni ve thei thawa ka tiang kha ni chuwang chuanin film khoranga mmya tuna ka ron soi ta zong zong te kha follow vek po ngai lawa steps te poka kan tiang to le kan vuina azong to le khanin follow mai kha cha tin sadlu tuk te hi om ve theya khanga hang vun kan ti chachok pal theya film khore mem turani chuanin ka channel te milo view sak china tin subscriber te po an pung zela lom thu ka soi tak mewa anwa hian affiliated links ka don danga discount code nen chuan products chen khat le thina links te po ka don dale bokanga chuanin ka channel te milo subscribe sak zelo lam milo like am lo share sak zel tuin ka song bok zewa ka le hi le chu don ne